Fatwa le taberetai ge keda migu, data le keda fangahono dede. Ya ami banuazo aya, ya somuso tede basowa buat tede ami bawe amai fenakiri soma ke ande, maawai ami fefu, ya ahowu. Ya fau-fau kami lowalangi. Data obuawa ededa wangondasi Yehova. Data omuso ededa papa malua fang sumangeta ke lowalangi da. Tasuno ia. Manuna ita moroi babuku zinuna numoro sara. Ayati sara irugi eva. Haleluya ke Yehova. Suno ia sila
data hono gededa babaria besa bababah sambua kelowalangi mozizio zato. No ovulo ita badae badai lo walangi ama babadai nononya Yesu Keriso babadai gehe hani amoni pangorifida ha badai Yehova sino mombai banua siawa avedano. Pamakoda andesa sila arara sila abele-bele bayaso ke dalam ke misebua sila aitu irege fahena mele te faigi zoroma ande ha sila oroma soroma sa bale arara basile oroma ba irugi sila aitu. Haleluya. 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 Mangande ita Yesu Keriso onolo walangi mani amoni sindundu sawa omu pamasuno pamafula keme demo meno helindaga formasime site bayi masuleni ete te fakau ba maten da uga yawa barefa ena atulen da aga kenama no toge pango aya fangalaisi ba pangobosi ena aurin da aga hake si sedau kema mesambal lema ila mafalwa jise kinala ya uga beroda be kema watua ba fabele moroi bazorugo ena atola mafalwa ngawala jise ki bagulidana ande pau kema ba bele enda aga hame baba malu hale fangomasi ba hale fangatula bagulidana ande bere Yesu Keriso soaya aga sauri basi pau kenama baba matere aboge hani amoni yaduhu modadao zato. Manuna zato moro babuku zinuna nomoro 2:35 ayat isara urongo liu Yesu. Urongo liu Yesu si mai mogau nigu Fahoragu Berda odoka So aya Yesu Domani awoni Zange hau terdegu Pembaso taro malilo walangi amabu ulas lisi fefena 2 Moze Pele 5 ayat isara irugi imane. Meluada lalau zinuna ande Moze ba irauno gizara eli. Vanuna Yehova lamane vanuno. Da usuno Yehova meno salawase bua ia. Kudo basfakudo yawa. Bano ituli banasi. Pabelegu Yehova bafanunegu meno sangori via odo ia. Lo walangi gu ia ande usuno ia. Lo walangi namagu ande kue bua duriania. Sabele babanune Yehova ande Yehova denia. Kureta ande ke barao basabele ande ke nia. Bano ituli banasi. Bani tutuyu ande sifasenda more bagureta yawa. Bano aleme banasi zuku. No ibaluge ira nama nasi. Badavuyu ahendo ira hulegara. Si sola kemi dangau kambele ya uge Yehova. Baba abele ande tangau kambele ande ya uge Yehova. Ba irasa ne mali. Manuna zato buku zinuna nomor 2:21 ayat isara. Badanga lo walangi.
le fangefa hore. Ya mira talifuse natawa le horeda batalimo ita. Pasidu le badededa natombaka horeda bale pare ia. Bano satu le ia. Fayefa ke dahore ande ihau ge ita. Aba bai heta fefu jile atule. Ande damai ita fena lo balangi si fau fangi dengi dee. Babong umpaka horeda mozizio zato. Helo balangi ama sile ame fa bele ba sebuah faumasi. Aboto bade dema waya aga sebuah hore ande watenga sinangnya daga moitane fenau bere ngabale horema. Ase semas sabe goroi sama babang erang-erama babe hedema babang awale ni falo ama sero ma ekhe. Te ama era yung awale horema bale si tobini tane fenau lo walangi. Bologe de deu kema. Pai fa kema fefu ngawale horema ni falo ama. Paboho ninda aga bakenono Yesu Keriso sino mangorifi ya aga. Mengande badede jama sana fenalo walangi sara irugi dua meniti. Aku sida deu ke maama babe ai fa ke mahorma ande maafefu ya duhu. Manuna zato moroi babuku jinuna numero 250 ayati sara uilavano faumasi. Vange fahore pauso ya moha ganda uge no asa sohaga ande no humaga ya Allah kami Yehova izasa no tobal so gemi dana basi bongi zombaluga soiniha bayawame bahumaga Yehova bala kami nia jito ele ya wau la kami kelowalangi siawa. Pembaso taro malilo walangi si mendua ama muhula lisi bohou luka fadasiwa ayati dolarua irugi dolafitu imane letola oya ita famakau ononiha tatibo ya danya satu ambanua ande ba ere sebuah basangila amakoi ta ande balabunu ia batelu ngaluo bate susugi ia bai mane kerafefu nasoje de namolo ya o baya mustinga ge ia ya mulu irefania eroma eke bayamu o enda o haniha saje de namanganau nosonia kenia aitu dania baniha zaitu noso na berenda o da zanganau ya ia
Hadia saguna baniha na isenda harenia fefu hadia ia si soba gulidana bana ia zitaya nate ala ia bakenia haniha sa zaila bakhegu ande badaro maligu ande daege zaila dania nononiha naso ia nasola keminia awala keminama awala kemi malaika ni amoni ande basindu-nduhu ni wa egu kemi so sabali so badae sile mangila fa amate irege nola ilam banua lo walangi ande Yahowu zaman dorongo taro malilo walangi basa me badede ya duhu fa sembata ya dae tabe ke daginete baboloi fa sembata ke lo walangi ta omusa muzaige wa mee he fa sembata si fefena si mendua pasi manege si medelu ave fa sembata ni obuloi fena sanandosa badana pelayanan sinode jemaat Jakarta bamambanuan ni hakeriso si fo ibadah moroi banomo tolla fa ema fa sembata basken barcode si soba monitor mazuila transfer barekening BNI 46 BNKP jemaat Jakarta basi ofena ua data fondondongo lilo walangi me imane mi ofenai bangalui banualo walangi ande awe wa atula dede ande kenia bate be nene dania kemi da efefu gasa-gasa wa me esmange fa sembata kelo walangi manuna ita moroi babuku jinune numero 251 ayati sara irugi 5 no ahate Yesu keda Lepa o gemi dada
Data fasaw basembata ande fenalo walangi mozio itafefu. Manuna ita moroi babuku jinuna numoero duangotu nga flasara ayasara dua telu ofeta ene yae zumange. Mangandre mangalulun raaga kana penau ama maandre sahwagala buala wa masiu bakhema bazi samigu fara lasi farire inda uga bakhema no roga nda aga bano fahena howo bakhema bazahula wongi ande ama maiga bano momo wanuno baba mola khemi ya uga bayae bualama sino be bakhema so aya no maovuloi ofahowo ama ena asitobali ame ela somuhua tana fonau ofahowo datalifu sema sino mangovuloi ya ia bahagi sila mangovuloi bazi makhu ande ya uga ofahowo balalahalewo ba wongambata sama sana ena agoi tola te bua daimo bangawala ni faluara mendo managay fahovu genonimo sombabaya amela ande fahovu beba tua soaya ena tola te uguna ia sitobali fange bua daimo bualama siso badangama zamasana nasa ama ya ugagay fahovu ia bakhema babungambatema balala halawa mazamasana baena boy olifulifunda aga wamuli sumangeu ngabalem bualau baba orima badai nono Yesu Keriso no mangandon da aga ya dohu Modadao zato. Pasumangeta kelobalangi kor atau vokal grup dari lingkungan 4.
sebab Kau Tuhan, sebab Kau Raja. Selayaknya hamba-Mu memuji-Mu dan syukur, reverend kelangan kalbu dengan biarkan jatuh dan malu, bersorak haleluya, nyanyikan haleluya, bermasmur haleluya, haleluya. Sorak haleluya, nyanyikan haleluya, bermasmur haleluya, haleluya, bersorak haleluya, nyanyikan haleluya, bermasmur haleluya. Data faana dededa, pamamonondongo taro malilo walangi, manuna zato moroi babuku jinuna, nomero 855 ayat isara irugi 2, sisa kili Yesus soaya. Sisa kili Yesus soaya, yamuna abang dededa, me famorifi ni temada, nanuta o dinia, sisa nisa ibe keda, femena so ahonoa.
kili Yesus o aya kamuna badadada atau si bazino te ala menula tiba linia faenu muzi faluha bawa abe ededera. Tahono gededa fefu. Ya iroroge dedemi awa gera erami fa ohahau dede andre kelobalangi sabele moroi bagera erani hafefu ba ke Yesu Keriso. Masunon rauge soaya bama ande sauhagele ginete sisakini tehegeu khema. Ma ke ande tola obulon raaga panomo. Baba nuno baba malah khemi teima adani amonia. Baija soaya baba aso mata nefenau. Uma sisi baida aga mafuro drongo lima ada. Anda aine ondasi da aga. He de khema soaya moroi baba ibu ada deu. Ba mola gegai khema de satu atua. Irege taro malima anda soaya ni basoma bani fodo drongo ma. Batola aboto bada de mage luahania. Batola gei mafalua ia baba aurema. Sao hagele soaya bade me anda no mangada da aga. Ya duhu. Ira ama ina ba talifusen yo masih bade Yesu. Taro mali lo palangi basi mau ke andre ni basoda banyak angire nusida. Ya da ete hale moroi ba zura sinune. Faza otu afele ene ngabua sisara irugi zisiwa. Sakaliteng surazinune faza otu afele ene ngabua sisara irugi zisiwa imaneta romali lobalangi. O masido Yehova meno ifododongo ligu fangandregu. Meno ibe embere dalingania khegu bau angarefili ia sageto ya o. Note fau unra ofe suba amate bano genan rao fa ata ugum banuatou falukan rao wa ato sasa ba fangabudede. Bau angarefili de Yehova andre umane he Yehova orifino sogu. Sebata de Yehova basatule basa hakete de lobalangida. Samaigi maigi sadelete de Yehova. Nonumanan rao bano i orifido. Fuli ia ugete degu. Fuli honoge menosi saki ni fatere Yehova kheu. No asa efa no sogu baba amate. No otufoi da waheregu. Bano abe gahegu fabai alau da odo. Utara saila lagu andre fena Yehova badana ni hasauri. Simana bobaso taro mai lobalangi bawa waita fefu badai soaya Yahobu. Shalom. Ira ama ina ba talifusan yang masih badai soaya. Bazi mau ke andre si tobali tu homigu kedang. Ya da no si sahi ni falua Yehova he. Sakalita no sisahi ni falua Yehova heu. Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Irama inang batalifuse. So sabua zinune. Yayada zinune ni ciptake yasaluhu. Hadaya zinune andre judulnya iwa bada helausi. Pada ana itu nadune wa lausi ade baba mo bere no gena ya fa abudede no faluha ya wa ato sasa hadaya bere me no tefesu gahenia wewe tumbuhan merambat. Lalu lausia rewano osimodo iya bano salele.
Hadaya kohita dadania ena so hakasita de bawa nolo iya. Ini tampil ke gua di bagian refnia. Ada yang pada emeno tetolo iya. Hello si boy olive ege. Zange heta ya uge bagu e. Hello si boy wate deme lemuguna wangandre sauhagele. Meno ai fadanyan rauge. Le iter sai tedeme le fai gifuri no edele fofana. Artinya pada awalnya kancil ini meminta tolong karena kakinya telah dililit ya oleh tumbuhan merambat wewe. Tapi ketika ada yang menolong yang sudah melepaskan, maka dia pergi begitu saja meninggalkan tanpa berterima kasih. Hadaya pesan sedana ufaya makeda basinuno andre tahale keda irama ina ya ita dia si sofa abo tebadada di hasamati sifat uta da baka soaya wate ngasi hula lau si ita nano faluka ita ba kedede so zanolo ya ita so zino mamolala tededa. Artinya jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih. Badaya iduna solau sinuna andre madavido samasa itara tadania hadaya zinofaluka ya baba aurinia faha kedada Yehova baisagata fekolinia ya. Artinya ini adalah sebuah kejadian, sebuah peristiwa yang pernah terjadi, yang telah dialami oleh Daud, dan dia tidak pernah lupa untuk selalu mengingat bahwa itu semuanya karena pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya, campur tangan Tuhan. Hadaya zinofaluka ya baba aurinia sotalu badaana ifatuna kedam si ofena iwae no ifododongo linya Yehova ya. Itu yang pertama. Bayati Sarah bayati dua itu tuna kedam badae bahwasanya Tuhan telah mendengarkan doanya, Tuhan telah menyendengkan telinga untuk menjawab, mendengar setiap permohonannya. Jadi Tuhan mendengarkan permohonannya. Ada menai fododongo linia Yehova ade, maka lo itu tedenya Yehova. Babang ade sauhagel. Siduang iwa pada enoi hakasita daya Yehova, Allah telah mengasihinya. Bayati lima babayati si ana iduna duna kada imane no sebuata da Yehova basatu le basahaketa da lo balangi. Ba no samai gimaigi sadeleta da Yehova. No numana ia bahisa noi orifi ia Yehova. Dan si telu si no falu kaya imane no iefa no sonia bava amate Yehova. Allah telah meluputkannya dari maut. Teserada ayati siwalu. Jadi si telu fau satu ada ira amaina. Meno ihaka si tada ya Yehova no itolo ya lo malangi bava aurinia. Tera-tera menai orifi iya no iefa no sonia bava amate. Bersolohi bersama kau sedena mamunu mama alaya iya. Ada pada sadar diri iya. Ya. Sadar diri iya. Dan itu ratadanya ada ifa sugi-sugi badedenia. Nah dari tiga hal ini yang sudah dilakukan Tuhan kepadanya, bagaimanakah responnya? Apakah dia melupakan begitu saja? Ketika dia dalam keadaan tertekan, ketika dia dalam keadaan tidak tenang, tidak ada kedamaian. Lalu ada Tuhan yang menolong, ada Tuhan yang memberi kedamaian. Apakah dia tidak merespon itu? Sekali lagi Bapak Ibu, Daud adalah orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Telu guys edana ifalua baba aurinia. Hada da iwa bada uo masih lo walangi meno ofena i o masih ndao.
Aku mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dahulu mengasihiku. Nah, dalam poin pertama ira ama ina, zedana ifa ema, iwa pada i o masih lo balangi menofana, i o masih iya. Ya, so lagu pada ACC ta anunesi mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Jadi natamane tededa baba aurida seroma baisa geto fekolida irugi ma andre hada le pernah tarasoi va omasi lo walangi andre pasti irama ina no faluha ita va omasi lo walangi no itolo no iroroga ita no abele ita ibeke hanu aurifa no ifolala dada bangawale kaula si faluha ita maka pada oro maka dabalo walangi andre no walangi solomasi Allah yang selalu mengasihi kita. Nah, ketika kita telah dikasihi oleh Tuhan, apakah kita tidak mengasihi Tuhan? Harus Bapak Ibu, kita harus mengasihi Tuhan. Kita juga harus mengasihi Tuhan dan tidak dengan hanya setengah hati, tapi harus dengan segenap hati, dengan jiwa akal budi kita. Mengasihi Tuhan lebih sungguh. Atas kasih Tuhan yang telah kita terima dalam hidup kita, kita juga harus mengasihi Tuhan. Ya, lebih saita baba ngomasi Allah walangi, ya ya nano talulu ba auri da botono so da bongi mama tanu fenania. Ya ya nata alui baba auri da hadaya somasi si fagada lo walangi, padahal ni faluada. Ya ya nano ta ta falu afefu ngabala goroisania, no da ba ngomasi lo walangi. Baya ia gei nano ta falua wa omasi bana bodaniha bano gifango masi lo walangi. Ta omasi sahate heda. Oi da mano ira ama ina bango masi lo walangi. Ba Davido bai sagete fa aurinia no ifalua wa omasi. Io omasi lo walangi. Baya omasi gei sahate dia. Si dua, hadaya ni falua Davido meno ihaka sita da yalo walangi. Ya, iwal pada aboto pada dunia bahwasanya Tuhan adalah sahabat setia lo walangi andre sifahubu silefarei. Maka me aboto pada dunia balo walangi andre no sifahubu sahabat yang setia. Maka kepada siapakah dia mengadu? Kepada siapakah dia selalu mencurahkan segala apa yang dirasakan, menceritakan apa yang dialaminya, yaitu kepada sahabat sejatinya, Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Dia selalu berkomunikasi di dalam doa, di dalam penyembahan kepada Tuhan. Ini Bapak Ibu yang dilakukan oleh Daud. Ya. Iila walau walangi la farai bawa aurinya hada bere nabaya odasi diha. Bahenat la toloni ia bazi sekali, dua kali, telu kali, soba atage, soba afali, basamu sama ekhlare iya. Tapi lo walangi le farai, dia adalah setia. Karena Allah memang sifatnya adalah salah satunya setia. Ya. Dan memang daane dana-dana bawa auri daya ita ada irama ina kita ohege gamuata simanene ohege lo walangi ada fi'i faat. Ya, falio faroi ada masalah kesetiaan. Karena ketika kita hidup di dalam kesetiaan, maka suka duka pasti kita mampu jalani. Percaya Bapak Ibu. Karena kita tidak hanya melihat pada sebuah masalah yang kita hadapi, tapi kita percaya bahwa suatu saat di waktu Tuhan, di waktu yang tepat, ada Tuhan sahabat kita yang selalu menolong kita. Da poin
kedua. Sitalu iwa pada lobalangi sanolo basangorifi no soda. Tuhan adalah sumber pertolongan dan keselamatan jiwa kita. Artinya pada Davido itu nedune walau balangi Andre tengah asalan no ifo dodongo. Ibe berdalingannya bahwa mododongo ada yang difaema Davido. Tapi Tuhan juga menyelamatkan. Tuhan melindungi. Ya, ia pada emegeno so ya bawa atau sege ege iya. Ya, noasa efa no so ku bawa amate bano otufoi dawa heregu bano abe egahegu fabei alau. Atau mati fitu imane badai fuli ya uga tedegu fuli honoge. Ya. Awalnya dia merasa khawatir, bimbang, tidak tenang, tidak damai. Dia menangis, dia menjerit setiap saat. Tetapi karena Tuhan menolong, Tuhan memelihara, dan Tuhan membebaskan, bahkan Tuhan menyelamatkan, akhirnya dia berkata, tenanglah kini jiwaku. Honoge. Ya, asese badal ira ama ina naso ita bagabula dedu. Lefa hono dedu khuda. Ya. No al seso ita bawa ata bawa nisi. Ya. Hada fufuta yad ogemi khuda gulidanu. Akhirnya kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Kita bingung. Karena kita hidup di dalam kegelisahan, kita hidup di dalam kekhawatiran. Nosoi tabawa atau. Maka olifu ita saai, au kamu ita taandre, tolong. Daud juga mengalami ini. Dia juga takut menghadapi musuh-musuhnya. Dia takut menghadapi Raja Saul. Karena Raja Saul tidak sendiri. Ada banyak juga orang-orang yang mau membantu dia untuk melenyapkan, membinasakan Daud. Tetapi Davido Andre aboto pada dunia. Hina oyan nu dunia. Tapi na loba lagi Yehova Andre sifaseda salahinia. Balefa atau simona sa ibe ya Yehova. La itehege aila ya ibe Yehova. Ada yang pada noi otufoi sae dawa heregu. Artinya dia bisa menghirup udara segar kembali. Dia bisa merasakan ketenangan. Dia merasakan damai sejahtera kembali. Dia mampu menjalani hari-hari kembali dengan damai. Dia mampu menatap masa depan yang penuh dengan harapan. Dia bisa memimpin, memerintah kembali dengan baik. Daani duna-duna Davido baba aurinia. Nata duna-duna gira amaina hadaya sino faluka ita baba auridan no fatuna mege oya siman. Tebai tasua. Ta duna-duna sabu abakena da simaneze no faluka ita roma No faluka da awah ke da Yehova. No ifolala dadagu Yehova, itu adalah kesaksian-kesaksian pribadi kita, pengalaman kita. Karena Tuhan telah menolong kita. Ada irama idam, ya itania samati, ya itania sifat utada baka Yehova. Sedana tafalua baba aurida bagi noto Andre. Ya da syofena bai tabahoi bangadre kelobalanyita. Ya, da syofena irama ina bai tabahoi bangadre kelobalanyi. Natafai ke pada Roma lobalanya Andre David itu tengah sekali mengandre iya. Mehauga kali. David mengandre le itu teretadanya Yehova, le itu teretadanya bahwa ngandre baka Yehova, ifuli fena Yehova noro de dunia. Natabaso ia moroi ba Zuraluka felewalu ayati Sara Roma faza fele 2.
Ayat file 2 yo pada janganlah pernah jemu-jemu untuk berdoa. Bai fa male-male mangadru. Bai sowa atake baba ngadru. Ya. Da Bapak Ibu si harus tafalua bawa aurida. Ya poin pertama, bai tabahoi mangadru. Mangadru bai tabagi nutudai sekali 2 kali. 3 kali lei fodorong no abi tawakan na pasi mana Yehova. Teno mo fana ia bazareu. Teno itu hedalingan ia leibe dedenya ba mododrongo. Ya o. Apalagi na tamane-mane tededa ya odo ada saya ni hase bahor anu apa saya da abai. Tedu ada ba saya da. Padahal Allah itu Allah yang maha kasih. Na boto pada dada ya ita ada ni hase bahor ba more ba waha da ni to late fa fe fu ngabale salo la lewa. Batarai ta ero ka fe fu ngabale hore da andre. Ba nama ita ba Yehova. Ya wara le ya khasi tede. Ita. Ita adalah ononia, banu ama ya Bapak. Aurida. Adakah seorang ayah atau ibu tidak mau mendengarkan anaknya ketika anaknya datang meminta sesuatu kepadanya? Pasti. Bahisa lo balangi ama atua-tua. Lega ibebe emane ni ada na le fagena iya. Harus samolo kebutuhan. Ada so proses so ginetu. Iseleksi. Hada cocoknya ni ada malu. Nai ohedanya baba ateki ko bagi netemifuna. Banu ila da Yehova no itah. Maka jangan kita cepat putus asa. Jangan mudah menghakimi. Ketika Allah tidak menjawab, tidak memberikan apa yang kita minta kepada Tuhan. Karena jauh ke depan Tuhan sudah tahu. Karena dia adalah Allah mengetahui. Kalau nanti itu tidak membuat kita bahagia, itu akan membuat kita justru menjadi binasa. Kita melupakan Tuhan. Maka Tuhan dengan kebijaksanaannya, dia hanya memberikan sesuai dengan kebutuhan kita. Tak ada mobil, letai tahu mobil yang mati ni ada adanya. Leuteh kekenya. Harus wa belajar ya ohe mobil. Bahada ya gohita detenia. Ubeni hada aba faka aba nasimane tanya begini tuh. Maka oh ya proses. Yang jelas Bapak Ibu, marilah jangan pernah jemu-jemu untuk berdoa. Nyatakanlah di dalam segala doa dan permohonan kita, segala pergumulan yang kita alami. Si dua, faduhu si tade, walau walangi sila farai, baba nolo, baba bang rifi, yaita, percayalah kepada Tuhan. Jangan hanya berhenti berdoa, tetapi yakini juga bahwa Tuhan itu memiliki kuasa. Jangan melihat masalah yang begitu besar, tapi lihatlah Tuhan yang begitu besar. Ya. Terkadang kita hanya melihat masalah yang begitu besar yang kita hadapi. Kita mengatakan saya tidak sanggup memikulnya. Tapi bukankah Tuhan lebih besar dari segala masalah-masalah yang kita alami? Pencobaan-pencobaan yang kita alami itu tidak seberapa. Hanya sedikit. Tapi sa sesuai kedai, ya ngambek. Ause abu dededa, haba masalah side ini. Ada dana itu gu fabuka, ba itu gu monene, ba itu gu ebua irege ifalabusi. Ita. Tapi lihatlah Tuhan yang begitu besar, yang sanggup menolong, membebaskan dan menyelamatkan kita. Yang ketiga adalah lowalangisa. Ya. Zila farai bamodoroge ya ita, anda berdau ada sawhagele bazi sehi sino ifalua lowalangi. Poin yang ketiga, mangabuli tabaduho megeno iwal no si sekini falwa Yehova kau
bada berda ada sawagel. Segala sesuatu yang dilakukan diberikan Tuhan adalah baik. Bahkan Tuhan menciptakan segala sesuatu adalah baik. Mungkin manofu ita hada fekhe ada gay bahaga malu. Hada norodede ada bahaga malu. Tatu na abu famati tamane luwaga. Berabu. Fekhe tolayo he bapa amat. Tapi cara pandang orang yang beriman kepada Tuhan berbeda dari cara pandang orang yang tidak beriman. Karena dia mengatakan bersukacitalah senantiasa. Hena fekhe andra tawa eta da apa baga tapi namo guna ya bakhe soaya ena eto bali famaha te bakhe lobalangi ena to bali famola khami dai lobalangi maka data fai gi fefu ngabale bakhe andra kaula no sisehi no ni tehege lobalangi baba aulita ada tar sawakuli tratarana oya fefu hobu sino faluka ita bakhe lobalangi bayo badae data andra sawagel. Kembali pada perumpamaan tadi, kita adalah orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Kita adalah orang yang hidup di dalam kebijaksanaan. Kita adalah orang-orang yang telah dikasihi Tuhan. Maka jangan pernah melupakan segala kebaikan Tuhan. Tetaplah mengucap syukur. Ada wanita nebadede, sebuah tede Yehova bahasa tule. Bahasa haketede loba lagi dah. Buada de Yehova kedang satu le ia basile mamale-male wa akhe de dia. Data ironga geli da banita no badede Andre. Sekali tau baso bata ironga geli da imane sebuata de Yehova bahasa tule bahasa haketede loba lagi dah ironga lida. Sebuata de Yehova bahasa tule bahasa haketede loba langida. Sinuna faza otu afele ene ayat 5 mengandra ita. 5 andra sisa kisoaya simai fangori fima banoma fododrongo banoma temahal ya. Ma andra sahagele khosoaya. Mele fa male fa imakhe manasi dedeu hadaya zede nama falua bawa aurima. Batolo da aga soaya. Behe mada de satu atua. Ina la itu itera tedema. La itu te fasuki bada de mahada ezi sahi sino falua baba aurima. Irege bai sagete fe kolima bakulidan. Balama fangal ma famale male bangandre bade moada. Ma forege babangandre tanu funda. Bahege soaya ma faduhu si tede. Wasidruhu ya ugelo balangi sanolo sile farei si fahubu da uge khema. Batera-tera soaya ena lo aitu iter tedema babang ada sawhagele kholo balangi ya iya babo lulu fauri boto manosoma babanga imagei halewe soaya sawhagele soaya badima ande no manghada daga ya tuh. Saya bermula Hagu daroma lima Ufona abada dagu Meno hari guna Pada samanan rasa Wana tanada dagu Lemo guna dano ba lima wangori figu Mojizio itafefu Tafau gelida baba madu famati ni hakeriso edo ngalida O mamati kelowalangi ama sile ambe fabel Sambai banua siawa abedana
Ya oma mati ke Yesu Keristo so ae ya ita. Ono lo walangi siasa mesa. Itema ninanya Maria kegehan ya moni. Ono no alawe ia. No managu huku ia. Kembal pendio pelato. No te forefa ia. Mate balako. No mo ia bambanuan ia tau. No mau so ia moroi bangaji mate. Meno iru kita lungalu. No manahai ia. Mai bazorugo. Dumadao bagam belelo walangi amasile ambe pa bele. Yotarai dae. Abulia dania. Abang hukunia sauri avazino mati. Ya oma mati kegehan ya moni. Kau fati asambam banuan ya moni. Pepunia keriso. Avesabani hania moni. Kafange fahore. Kafe mau somboto di mate. Kafa auri sila itu. Ya dulu. Modadao zato. Pasumangeta kelowalangi kor atau vokal grup moroi balingkungan Eva.
Angombakata bambanuania keriso ni faema majelis. Badai Majelis BNKP Jemaah Jakarta Mawai Ami Fefu Salam Yahobu ada sukacita. Haleluya, luar biasa. Ya sobawa tede ita ve amai bawa wasumangeta kezoaya makhande tera-teranda telefusema savena mai bagusali ande avanda telefusa si sobanomo zamusana ni denada ba wangonda sida bava omuso bava nunoda lovalangi bazi makhande ya to bali de la hobu ba fangaro ba matida kezoaya. Pelayanan majelis ibadah pada minggu yang akan datang tanggal 22 September 2024 Huho Sebua Pendeta Adieli Laia STH Agende Ibu Ina Ellen Zebua. Angombakata 1. Komisi Ibadah dan Evangelisasi. Mu ombakal wa mufalua fama mahazikola wa nuna pesparawi aifate asibai ibadah ane. Mutatana fefu rotondoto sifau ba focal group PSW dan PSP. Siteroitede ve fau balalahalu ande angombakata ande nof salahi zura fogauni. Muombakava mufalua sermon ibadah BNKP Jemaah Jakarta Bangalua Zumaha 20 September 2004 bagi 19 AIFA Ofeta 20. Baruang ibadah BNKP Jemaah Jakarta mututana fefun rotoloto majelis jemaat ba fefun banone keriso sitero tede vefau balal haleu ande angombakata ande nof salahi zura vogauni. Panitia perayaan hari-hari besar gereja mufuli mombakal situ balilal halewa di falua panitia perayaan hari-hari besar gerejawi bava ma nehi situ bali soguna bagi nete malua ibadah dan perayaan Natal tahun 2024 BNKP Jemaah Jakarta ya ia dah membagikan amplop giat 5.000 menuju Natal tahun 2024. Mutatana ketafefu bambanonia keriso tola tafo usi amplot ande. Faebua ioterai 5.000 mazui tola kelipatan nia. Amplosi note fosi batola mu ovuloi bakota si sofena pintu utama na note asiwa ibadah. Mutetena ina siti roto de itafifu bava nunde heni lalhaluane. Likungan 2 mufuli mo bakal sekolah vanganda likungan 2 sifau famatunesi famaano situ balilala halewe bavalewa ke saudara Ferdi Zendate ni falua bavangombate ama ina El Haga Zendate Bangalua Sap 1 21 September 2024 bezi Feleone jam 4 sore balantai dasar gedung gereja BNKP Jemaah Jakarta sangai angerenua ya ia da Bapak Pendeta Deli STH mutatena fefu roto likungan 2 site roto de vefau bazikola vagandande angombakata ande no salahi zura fogauni. Likungan 3 mufuli mombakal va kegiatan retret likungan 3 BNKP Jemaah Jakarta no te faluo lua iotarai melu hari Sabtu 14 September Irugi Bangalua Sinaya. 16 September 2004 Babumi Prabu Hotel Conversion Jalan Raya Puncak Galok nomor 83 Jawa Barat. Likungan 5
Muombakal sekolah banganda lingkungan 5 te faluo bangaluo Sinaya 16 September 2004 Bezi Filizara nahia ruang Nehemia BNKP Jemaat Jakarta mutoto na fefu notonoto lingkungan 5 siterotodo ve fao baze kola banganda ande angombakata ande nof salah hivo gauni ibadah sekolah sidi dan orang tua Muombakal sekolah bangandang dauno sekolah ni aro sifau zatuan dauno te falua bangalua Zumaha 27 September 2004 Bezi Felewalu baruang ibadah BNKP Jemaat Jakarta mutotona fefun dauno sekolah ni aro basatuan dauno sitero tede bave fau sekolah bangandang ande angombakata ande nof salahi zor avagoni penaguhan sidik Mufuli mombakal bambanuan ekeriso wa mufalua vanga aroe bangaluo migu 29 September 2004 ba mafalua ba famalua pra peneguhan sidi te falua bangaluo 1 21 September 2004 bezi siwa mutotena fe fundauno sekolani aroe siterote de fau balal halewe di faluande angombakata ande no salahi zura vogoni Pemberkatan pernikahan pengumuman pertama manganda ita selahi natali fusa sedena masindo fangambatu si bohou ono matua Ferdi Yonata Zendate anggota jemaah lingkungan 2 BNKP Jakarta Resort 45 dan Ono Alawi Murni Rahayu Nifalua Bangaluo Sabtu 28 September 2004 Bezi 14 Gereja BNKP Jemaat Jakarta Resort 45. Rencana kerja dan anggaran komisi-komisi dan panitia perayaan hari-hari besar gerejawi tahun 2025. Mufuli mufasugi ba komisi-komisi fama ba panitia perayaan hari-hari besar gerejawi ena mu berege ba maane lala halewe banda 25 banaso te asivai banano te asivai tola mufaema ke sekretaris jemaat afuriata bangobuloi Ofe tanggal 2 Minggu 29 September 2024. Sidang Majelis Jemaat BNKP Jakarta. Mufuli mu ombakal wa mufalua valukata. Ndoto Majelis Jemaat BNKP Jakarta ni falua bangaluo Minggu 22 September 2004 bezi felendua baruang ibadah jemaat gereja fefu ndoto majelis jemaat fauma BPPJ utusan warga jemaat majelis pos pelayanan BNKP Yogyakarta ba SKB sifau ban koordinator bidang panitia perayaan hari besar gerejawi te kauni vefau ba persidangan ande angombakata ande no salahi zura bagoni sakramen perjamuan kudus muombakal ba mufalu halewe fe manga genia monia bangalu migu 29 September 2024 datafa ando deda vanema ya. Pelayan-pelayan perjamuan kudus dapat dibaca di warta jemaat ini. Laporan penerimaan dan pengeluaran minggu ini. Total penerimaan 10.903.275 rupiah. Total pengeluaran 10.704.944. Saldo akhir kas 156.116.677 Badi Majelis Jemaat BNKP Jakarta mana sawagele kera telefuse sino mama ema sumangi fasembata ya te do wa oma silo walangi kera telefuse ma fefu bahale ba ya yang ulang tahun Fanerutede luo ba atumbu ada 23 orang bagi majelis mafaima ya mu tolo misuaya ya mu ana ono sumilo balai selesai ya hom
Manuna zato moroi babuku zinuna numero telungoto adolasiwa ayatisara irugi dua heso aya beireiga. Mangadelita. Sawagala soaya wah kededeme bafa omasiu sinofalu kaya aga basimaku ade. No abala endraga ya aga gairano ni babanga imahalu. Bala medomano bano yakiri sono musoi ededera babanu no ya uga. Babai sagata fekolira bagulidana baoya soaya sisaki sinofalu khama. Adalah itu manda sohagelke bamasuno rauge bamalulu ke baori mato bali semuanya. Ya indra aga irono tema indra aga soaya. Ba fododo mo ke ikang adrewa dedema. Lo mero mana aboto badedema ba oya sala oya golale wasino mafalu atan fana. Biaya fakhe mada soaya. Ba itu bali tata ya bakabale kang adrewa dedema. Elo balangima ya ega draga tanu fanau ya dae mau das drauga ida namangan draga salahim banu maafefu basa buat jemaat ade balingkungan sara baru di balingkungan ene ina ya uga faubo basa basa fangabata ba faubo fefu gila la halewera ya ira satu abe ma atua ba begi khira ba ana unoso bala meda mana daun no molaga khira soaya ya uga fahu ena uga itu bali ira no sangat tau filo balangi basang masio satua tera bali ira gai enonime irege ya ira gai soaya lahale gai danya halu nano ibu ira bala faseve da romali ma ada lo mena mana rasa tua magai si so gai baba ate bai boto bamanda gai khau soaya ina farugera fangandre ma andre ya ira sino agalawan refi obe khara babole siboho obe gi khara soaya bana hatede ira gela itula suno da uga balala be kolira baglidan teraterana gona ira fuh badi me soaya ma andre ina ya uga gai sama de fukhara lo mera mana mangada daga selain banu sofuh itera tede mano no maram sei jane amin haga zai balingkungan dua sofeke bahagi onoma siana senrate basi mana gai satuama bapa mamelfi bahagi ibu inarista balu menda mana rasa tuama bapa madevi bapa mahans bahagi bapa ama iman sangarengar berengawalaga kaula feke sinogena botora soaya ya uga undasi ira ya uga tu fatangau botora fadehebe ke ada sigenaya ira bal fawo ge fe funga balege ni ani bad balle me ramana dalu soaya ire ge to bali fanolora bato bali ge da ana soaya ndela obong me baba madehe fekhra si mana ge lo walangi ma mangada daga selain banongnya keriso si ulang tahun baru minggu ade
Ya uga soya fahawa ira. Ya uga dosi ga ira fai bada de andre khe. Penene wa bele be ba tua. Basi mana ga soya ena ga te fahawa ira balala halewara. Baba ngabal ko hita de dera soya. Ira gela itu itera te dera ra uga bala sunon ra uga baba aurira. Si mana ga mangane ra aga salahi datali fusema balingkungan telu di sedang mamalua retreat yo tarai menewi bai rugi dania mahemolu soaya maandra ma fahabu ira roroga ira ba begi khara ba muso dede ena egete mamalua retreat basidru ga soaya site suno mandai de lovalangi bava aurira simana ra enoni mafefu ya uga be khara ba onu dede bangai halewa soaya ba tera soya ina la oi ke dedera bawa nuno ya uke ba bawa saya bege taro malima si mana gei mangada draga salahi banua gei sedena mamalua pemberkatan nikah ya iya dari fusema Ferdi Yonata Zendrate ba dari fusema Murni Rahayu fefu ngawala persiapan si sedang mufaana ba ya uge bener hida soaya batera dania ba acara pemberkatan badai acara tanah be ba ina fahamu mana irege tola mo ba basi sehi basi ruhu basi tesuno gai dolo walangi baba aurina elo walangi ma le itu iter tede magai sama tere ya aga basoi ma Indonesia bagi kera ba tere si sehi ya uga be kera ba hadede ba bagi kera dede satu ena uga ifamatera raya aga ba fanga ira halewe masidudu soya la falua ya moroi baba o haudede ba moroi ge baba hakhe de Yehova iregela o fefu ngawale gaba khoi tamu andre baba orira esoaya na ba sabata tege ifabali raga mangabuli raga banahia mazama sana raga pamande khe ba ya uga na bema ya uga sadoroga ya aga Bauti baraga fefu ngabala de alama. Irege dana namaruki nomo mazama sana raga. Bai fuli sui masuno rauga baba orima. Ya ega ngandrewa de dema. Dama fa ema ya badi Yesu Kristus. Sino mangurifi aga. Ba sino mahaya aga baba ngade soaya. Ama khemas. Ya tomar. Ya itera somas. Ule basoruko yasma masrugi ma be bai fal salam boyo en rag efa meau ke sama baso ke fabo abola irugi sila aitu ya mia ngabuli si fau haudede ya to bali ami sama dua keriso basa na wele baba sedrata bahor basa rotene baba netena fa aurisil aetu ba mi tema hobo ulo balangi ia mu fa ba mi lo balangi ia mu roroga ia mu fohaga baba nya khami ia mu ebwa ode nya khami ia mu fale bahor nya khami ba ia mu be khami ba haudede yo tarai basi mau khande irugi basil aetu ya duhu no soama balagu ni bezo aya Yesu famatiku khania bawa Yaduhu Yahomu